Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala kuyona le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi emakukhona ke ivideo esifakayo. Hayi ke bafethu ke kule video yamanje ngulethele ke laphana ke imidlalo ewu5 impela ke ezodlalwa ke ilona ke iqembu leOrlando Pirates maqala ke laphana ke isizini entsha ye-Betway Premiership. Uzokhumbula ukuthi ke i-DStv Premiership isanda kuphuma ke laphana ke kuthatha ke yona ke i-Betway Premiership. Njengamanje ke i-DStv Premiership akuseyona ke njengamanje sekuyi-Betway Premiership. So bafethu ke ngulethele ke imidlalo impela ke o5 impela ke okuyiyona engasekuqaleni kwayo ke laphana ke i-Betway Premiership. Imidlalo ke le ye-Orlando Pirates. So laphana ke ngumhla ka14 i-Orlando Pirates izobe ibhekene ke nayo ke laphana ke i-Chippa United laphana ke e-Orlando Stadium ngo 5:30 ntambama. i-Orlando Pirates ke izobe idlalela ke ekhaya eground layo e-Orlando Stadium. Then ke laphana ngomhla ka21 futhi ke September i-Orlando Pirates ke ivakashele ke laphana ke i-Cape Town Stadium iyodlala ke nayo ke i-Cape Town City laphana ke ngo 3 ntambama. ngo3 ntambama i-Orlando Pirates ke iyobe ibhekene ke nayo i-Cape Town City. Then ke laphana ngomhla ka24 futhi ke September i-Orlando Pirates ke iphinde ivakashelwe iPolokwane City khona ke futhi ke laphana ke e-Orlando Stadium laphana ke ngo3 ntambama. ngo3 ntambama i-Orlando Pirates izobe ivakashele ke iPolokwane City laphana ke e-Orlando Stadium ngo3 ntambama. Bese kuthi ke laphana ke ngomhla ka29 September i-Orlando Pirates ivakashele laphana ke iNatal Rich Boys iRichards Bay FC laphana ke eKingswellithini Stadium ngo3 laphana ke eMlazi laphana ke eKingswellithini ke Stadium. Then ke laphana ke i-Orlando Pirates ngomhla ka25 October iphinde ke ivakashelwe uSuthu Onmabheshwankone laphana ke AmaZulu FC khona ke laphana ke eOrlando Stadium laphana ke ngo 7:30 ke ntambama ke ebusuku laphana ke ngomhla ka25 October. Hayi ke ifixture ke Orlando Pirates imidlalo ke nje o5 impela ke imi kanjalo kuyona ke isizini ka2024-2025 ye-Betway Premiership. Make sure ukuthi uyalike ivideo ke uyasubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.